ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje ekseni. Ufuna ukukhuluma nawe namhlanje ngithi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uvumela imililo ifike ezimpilweni zethu ngoba efuna ukuziveza njengoNkulunkulu. Ngelinye ilanga kuthatha amadoda amathathu oShadrach noMeshach noAbednego batshela umyalelo ukuthi abakhuleke kwisithixo saseBhabhiloni, kodwa lamadoda amathathu athi awazimisele ukuthi ekhothame kwabanye othixo. Lethi iBhayibheli aqhubeka akhuleka kuNkulunkulu ophilayo 3 times a day, enamawindi alaba bekhuleka khona ayevuliwe ebhekiswe eJerusalema, ahluleka futhi anqaba ukukhuleka kwabanye oNkulunkulu. Lethi iBhayibheli base bethathwa kwathiwa bazofakwa esithandweni somlilo, wazi waphindwa ngasikhombisa umlilo abazofaka kuwona. Kodwa ke lithi iBhayibheli bathi mabefakwa esithandweni somlilo, umlilo awuzange ushise nonwele lolodwa lwabo, aluzange ushise nezimpahla ebabeyifakile, abazange babe ngisho nephunga abazange babe ngisho nephunga lomlilo ababefake kuwona. Kodwa kunokuba beshe khona into eyavela emlilweni, ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu usifaka emlilweni ngoba efuna ukuthi sibone uNkulunkulu. Abazange bambone uNkulunkulu bengakafakwa esithandweni somlilo, but the moment bengena ngaphakathi emlilweni, that's the moment uNkulunkulu avela ngaso. Ngoba kuyenzeka uNkulunkulu akufake esimeni kanti ufuna ukuvela esimeni akakufaka kusona. Kwezinye izinto uNkulunkulu akasifaka kuzona, usifaka kuzo ngoba efuna ukuyiveza ukuthi uNkulunkulu okwaziyo ukwenza izinto ezinamandla nezinto ezinkulu. Ngesikhathi bengakangeni esithandweni somlilo abazange beyibone indoda yesine. Ngesikhathi bengakangeni esithandweni somlilo abazange bembone uNkulunkulu ebonakala. Ufuna ukukhuluma nomuntu namhlanje onembuzo oyibuzayo ukuthi kungani uNkulunkulu evumela izimo ezinje zehlela impilo yami. Umuntu onembuzo oyibuzayo ukuthi uNkulunkulu ebekuphi ngingene ezimene ezinje. No, uNkulunkulu ebekhona futhi ebebona. uNkulunkulu usivumele ngamabomu leso simo ngoba ufuna ukuziveza esimeni. Kwesinye isikhathi asikwazi ukumrecognize uNkulunkulu masingabonanga izimo ezithile zifike empilweni yethu. Manje uNkulunkulu usebenzisa izimo esidlula kuzo ukuze vele lezi inyembezi oke wayibona uyikhala uNkulunkulu ebeyisebenzisa efuna ukuyiveza ngazo kuwena. Engani kuke kwenzeka kwafu Lazarus washona waze wangcwatshwa, akazange ibonakala uJesu evusa umuntu efile, akazange ibonakala uJesu ememeza indoda esithuneni ivuke, kodwa ngoba wavumela isimo ukuba sifike kaLazaro ukuze vele uNkulunkulu. Ngoba ezinye izimo uNkulunkulu uyayidedela ayivumela ukuba ifike ngoba ufuna ukusuke efuna ukuvela ebonakale empilweni yakho ngesimo akazivumelile ukuthi sifike empilweni yakho. Ukuze uDavide eyibone ukuthi unamandla okudabula ibhele nengonyama, uNkulunkulu kwamphoqa ukuthi avumele ibhele lizomhlasela nengonyama izomhlasela. Wase uNkulunkulu wayiveza ukuthi uNkulunkulu onamandla. Ezinye izimo ezikufikele azikufikelanga nje ngoba wonile ngoba uyisona esikhulu, ezinye zikufikelanga ngoba uNkulunkulu engakufuni, kodwa zikufikelile ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi masukuleso simo ubize yena bese yavela, bese uyakwazi ukumbona, bese uyama uthi mina ngimbonile uNkulunkulu evela. Uyivumela ngamabomu uNkulunkulu ngoba usuke efuna ukuvela emlilweni akasifaka kuwona. Wayefuna ukuvela kulamadoda amathathu, nasesimeni sakho ufuna ukuvela. Ungalenzeki iphutha lokuthi ungene esimeni bese ungamboni uNkulunkulu futhi ungamfundi noNkulunkulu esimeni. Zonke izimo esingena kuzona asifunde uNkulunkulu, sibone uNkulunkulu. Ungalenzi iphutha lokuthi ungene esimeni uzophume kuso ungakazi wabona amandla kaNkulunkulu futhi ungakazi umfunde uNkulunkulu. Lowo mlilo ongena kuona awungenanga kuona ukuze ushe noma ukuze ufe, kodwa ungene kuona ukuze uNkulunkulu evele. Ngoba ukujwayela uNkulunkulu ukuthi evela vele ngesimo. My name is Phumlani Kwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.